Pozdrav ljudi, Kristijan je sa Banana Gamers Croa. Evo igramo Projekt Reality i evo tu je Bruno i Denis. Pozdrav. Pozdrav, I Bog. feel like this location would be good. Probably push it a little further. Let me see. Okay. Alright, we're gonna cover you. You place the fob. Znači ako ste Over pogledali here, it's much more safer. prvu epizodu, znači to je taktička igra. No, prva epizoda smo sad ti zezali, malo to sam ti pokazivo, a ovo već sad taktički igramo. Da, evo, ovo je naš squad leader, znači Ford se zove. Makti se, nemoj ispred njega iće. Okay. Inače će na tebe taj favor da postavi. Evo ga, dobro. Ide Helić. Ti, Prijateljski. pa nas You može... guys know how to use a mortar. I've been taught one, but... no. Gle, ovdje vidi. Horvat. Tu kod mene. Vidi, ovo ti je mortar. Oli ti ga mi nabacač. Da. Stisni je. Viš kak je teško. Puca s njim. Kako sad Mene ti je jednom prije jedno 3 Dobro. mjeseca neki lik učio, ajme meni, pa to ti jedva možeš skužit, to za one koji imaju 5+ iz matematike. Stvarno, ono ne možeš, moraš računat sve. O, to naš. Aha. Ovo je sljedeće. Should we enter the chopper? Što idemo u Helić? We don't really have to, considering objectives close by, but it's up to you. No, thank you. Thank you. Alright, take care. Alright, we're about to move out into the town. Let's go. Yep. Idemo Oh, prema shit, gradu. Okay. Ready. Oh, shot fire. Di. Došli se nisko. Shots fired somewhere from southwest, south. Yeah. Alright, let's just keep going. 3x3. Su Southwest, a? Tak negdje, southwest. Drži se drvo po drvo, pa će... Držim se, da. See if we can clear out the north part. North Jiaoying City. Alright. Narušan Attempted jenk. pronunciation though. Šta rekao? Nisi... Sve u redu osim izgovora kao. Kako stojite sa okvirima? 8. Alright, 8. sights up, eyes open. Guys. We're in shady territory. Ja sam isto na osmici. Can you ask other squad leaders to move to farm so that we can cap our objective? Like this one. Come again? Can you talk on squad chat to other squad leaders and say them to hurry up and capture the Došli farm? se. Tu se. Ima... One man south. If you get me, squad leader. Shots fire. Di ste? Tu ste, okej. Čeko, dakle pucaju? Shots fire south. Je to prijateljska paljba ili? Nemam pojma. Izgleda mi kao prijateljsko, onak je stao, čučnio. Nije. Nema prijatelja u ovom gradu. Puca na mene, Watch out, enemies are in the compound. I need medic. Yeah, Christian is down. Što ti? Hold on, Dennis, cover me.
Alright, come here by the fence, come here. Ok, šta se bilo? Odi vamo, tu. Ne mogu, sve mi crno nekak. Follow my voice, Cristiano. Tako, to ti uvijek Ok. kažem, prati glas. Ok, ajde. Šta je sa županom? Ne znam. Puka mu konekcija. Ne znam. Dennis got crash, game crash. To se nekad zna desiti, da ti se game crasha, ali čuo sam da je ušao iz Skype-a. Čuo sam onaj zvuk, ono. Farm guys. Got Ooh. another one on the right side of the street. He's Što je to crossing. Bruno? Skinio. Moguće, ne znam. Čovječe, ne mogu ga pogodit. Mislim se ga sad Sad radi. ću ja doći. Kako se zvao server onda? 21 mid. He's behind Will. Kako se zvao server? Up a little bit. 21 mid. Hm. Grlo mi presušilo, čovječe. Koliko je? 1 i 17. Da. Ok, ljudi. Evo, bilo malo gameplay. Ok, samo nema. Oh, contacts on the south. 2 of them. O, brate, milo, ne možeš ga pogodit. Sad mi se streslo. I'm hit. Need medic. Hola. Evo, kao što rekao ljudi, Let's actually move. We don't want to be to je to od ovog in gameplaya. a vulnerable spot. Evo, hvala vam na gledanju. Nadam Pozdrav. se da vam se sviđa ovaj projekt Reality i do sljedećeg puta. Pozdrav! Pozdrav! Bok.